Lishonile Maswati Lamahle, lishonile Nebankosi kasinivusele sinamukele kunati tindzaba talomhla kusihlwa ngolesithathu. Ligama lami ngingumlandvo kaMethfula ngobe nginifundzela tindzaba. Singangito sitawucala nganati tihloko tato. Lizinyane lembuke umthanenkosi Tiyanza namhla uvakashele esibhedlela se-Good Shepherd lapho efike wanikelela khona ngetingubo. Live la Kangwane litawuba nemhlangano lomkhulu wesifundza sakaSadak lapho kutawube kubukwa khona tindlela tekucinisa luhlangotsi lwemanti lahlobile kulesifundza. Indvuna yelitiko letemafa umhlonishwa Neil Rickenback utsi tincwadzi tembiko yekusombululwa kwetikhalo temtsetfo titawucinisa umtsetfo sekelo kuleli kuphindze kwehlise kungaboni ngasolinye emkhatsini webatseli kanye nemtseli. Tindzaba Lizinyane lembube umthanenkosi Tiyanza kubikwa kwekuthi sewunikelele ngetingubo esibhedlela se-Good Shepherd kanti-ke umthanenkosi abehamba nebafundzi besikolwa lesiphakeme se-Buckswood kanti bese wendlulela ingcina lapho ufike wanikelela ngemajezi ebhola kanye nemabhola kubafundzi labasetikolweni letiphakeme kulomphakathi. Lizinyane umthanenkosi Tiyanza livakashele esibhedlela i-Good Shepherd Catholic Hospital eStegi lapho khona isikolo se-Buckswood sekulichamkisa eNgilandi sinikelele lesi sibhedlela. Lesibhedlela siniketa usito esiveni seMaswati lesichamka emimangweni lehlukene esifundzeni saselibonjeni nemacenselo. Bafundzi besikolo se-Buckswood njalo uma bavakashele leli leSwatini benta siciniseko ukuthi abajiki bangakasivakasheli lesi sibhedlela. Lesikolo sinikele ngetibhidvo letitawusita labagulako basatfola lusito lekwelashwa kulesi sibhedlela, tingubo tekulala nalokunye lokuningi kwakusita lesibhedlela lisaniketa lusito lwetemphilo. Lesikolo sinikele nangemali ngemalangeni latinkulungwane letingemashumi letawusita ekolishi lalo lesibhedlela. Likhuluma kulomsebenzi lizinyane umthanenkosi Tiyanza libonge isikolo se-Buckswood ngekuhlala sikhumbula sive seMaswati. Siyababonga bo Mr. Sutton lo msebenzi lomuhle labawendile namhla basilethele tingubo nemithi baphindze futhi badonate nemandi kulesibhedlela. Siyababongela baka Good Shepherd. Siphindze futhi siyalibongela nelive ukuthi sinebangani labanjengabo Mr. Sutton. Umphathi wesibhedlela Muzi Dlamini uthe sibhedlela sitawuqinisekisa ukuthi leti tipo tifinyelela lapho kufanele khona. We really want to thank you very much for your unwavering support, especially to the cause of, especially for us as Good Shepherd, in terms of advancing, quality, affordable, decent medical attention to our people. We are in a community which is considered to be one of the poorest of the poor, but one thing that we have seen here is the support, the community support and the collaboration. Lizinyane umthanenkosi libese likhonjiswa ingcenye yalesibhedlela. Lizinyane likhonjiswe luhlangothi lwaka-radiography lapho khona kubhotsholwa sifuba nalokunye lokuningi. Liphindze futhi lakhonjiswa nendlu yokucilonga ingadi umchamo nalokunye lokuningi i-laboratory. Libese-ke lizinyane livakashela nemtholampilo wetemphilo lokhona kulesibhedlela lapho khona likhonjiswe tingoni letehlukene ngaphansi kwalolu hlangothi. Etindzabeni kubika Pholile Maziya eStegi. Tihlatsi tivakashele tindlebe etikolweni letiphakeme letintsatfu endzaweni yaseNgcina. Loku kulandzela kwekutsi Buckswood University ifike-ke inikele ngemabhola kanye nemajezi ekudlala kuletikolwa. Lokhu asikho kwekucala kwendeka. Tihlatsi tivakashele tindlebe kubantfwana betikolwa letitfutane nendzawo yaseNgcina ngesikhatsi lizinyane umthanenkosi Tiyanza nelizinyane umthanenkosi Benkhosi bavakashele eNgcina. Emazinyane abehamba nesikolo se-Buckswood.
Lena-ke ngulenye indlela yokuqinisekisa ukuthi bantwana bayatilolonga ekhonweni lemidlalo welibhola letinyawo nokuthi bakhone ukutilolonga baphile bagcine emtimbeni. Sikolo seParksuit sekuliqhamukisa iNgilandi sinikelele letikolo ngemajezi ebhola kanye nemabhola. Dine letikolo kanti-ke sikolo seNgcina Primary, iSt Augustine, iHoly Ghost kanye neHlabeni. Yeah, that's a really special kit. It's a Foxwood kit. Yeah. Their Royal Highnesses had this kit as well. It's a good kit, boys. That one, a very good kit. From Leonard. Good luck with this one. Mina ngibuka ikamera phela. Lesikolo seParksuit sihlale sikukhanza kufanele ukuthi njalo uma sifikile kuleli leSwatini senwabise uthando nesito eziveni seMaswati ngekwehlukana kwazo. Etindzabeni kubika Pholile Maziya eNgcina eLibonjeni. Kanti-ke ilive laKangwane litawubamba umhlangano lomkhulu kulesifundza sakaSADC lapho kutawube kubukwa khona tinhlangothi tekucinisa kula noma-ke kuba khona kwemanti lahlobile kulesifundza. Kanti-ke lona ngumhlangano lotawucala mhla til-14 ngenyanga yeNdlovulenkhulu kulomnyaka lotako. Induna yelitiko letemcebo waphasi uMfanenkosi Lonkokhela ithi laseSwatini litibophelele ekuthenini lichubeke nekukhicita yamandla agesi lahlobile nenome solo linesidzingo sokuthi bonke abantu labakhona eveni bakhona ukufinyelela emandleni agesi. Induna bekadze ikhuluma nayiphakamisa lokusemthethweni liviki lemandla agesi lahlobile litawugujwa livikati lelisentasi neAfrika yeSADC eminyakeni lotako lapha eveni leSwatini lapho khona onke emave atalwatseleke kuleli kutogubha lona kuliviki lelitawucala mhla til-14 enyangeni yamabasa lekuphetsa mhla til-15 kiyo leyo nyanga. Kanti-ke lo msebenzi wekuphwanyiswa kwaleli viki bekwazongenelwe izinyane lembube uMfanenkosi saziwa ngaye. As we gather here today, we reaffirm our shared conviction that access to reliable, affordable, sustainable energy is not merely a developmental objective. It is a foundation upon which economic growth, industrial transformation, social progress, and regional prosperity are built. Lebekatsamele lehhovisi lakamhlaba kulo mhlangano uvetile ukuthi le nhlangano yakamhlaba itawuchubeka nekubambisa leSwatini nemave lakulesigungu sakaSADC ukuthi akhona ukuchubeka nekwenta tinhlelo tawo tekhicita yamandla agesi lahlobile. Our energy portfolio continues to grow from renewable energy access and energy efficiencies to sustainable finance, innovation and support to green industries. We are particularly interested in how clean energy can unlock opportunities for micro, small and medium enterprises, enabling them to reduce operating costs, improve competitiveness and reinvest those savings into business growth, innovation and job creation. Lomelele live le-Austria kulesifundzakati lesentasi neAfrika uvetile ukuthi bangilelive batawuchubeka nekubambisana nesifundzakati lesentasi neAfrika nelive leSwatini waphindze wanikela ngemishini letawukhona ukuthi lekelele bafundzi khona-ke college level team ukuthi bakhone kufundza ngendlela tekonga-ke wona emandla lahlobile agesi. And it's great to see that this expansion is not just on paper. It's not just people standing up here giving speeches, but it's actually materializing on the ground. This expansion, it started last year in August 2025 with the first training workshop to take place
in the Kingdom of Eswatini, with very strong participation, I should say, and I should thank both of them, from the Ministry of Natural Resources and Energy, from the Ministry of Education and Training. livekade lisentasini e-Afrika isadc litawuphelela lapha eveni leSwatini ePhalazo ezulwini lapho kutabe kubanjele khona lo mhlangano loyingqungquthela endzabeni temsado echayile emaswati kubuya Kimberley Mavuso ngisewudeyela ephiveli ezulwini. Liphinde mndunankulu umhlonishwa Thuli Dladla sokuvakalise kukhathateka kwakhe ngekwenyuka kwelizinga lekubulawa kwabomake kanye nebesifazane kuleli. Uthi tishamthetho asetibukete kwa ukuthi ngabe imithetho iyahambisana yini nemithetho noma ke nemgomo wakamhlaba lobuke kuhlubeteka kwabomake nemantombazana. Liphinde mndunankulu likhulume ngesikhathi lihlangene netimbunga kanye nemalunga eParliamente ngesikhathi kubuketwa umthetho wakamhlaba noma ke ngesikhathi kubuketwa umgomo wakamhlaba lolwa nekuhlubeteka kwabomake kanye nemantombazana. Emhlanganweni lobo kade uhlanganise timbunga kanye nendlaba yesikhulu kwekubuketa umgomo wamhlabuhlangene lobuke kucetha kuhlukubetwa kwabomake nebantwana bemantombazana. Liphini Ndvunankhulu imbunga Thulisile Dladla avula ngalomhlangano ngokusemthethweni uvakalise kukhathateka ngendlela lokubulawa ngayo bantfu besifazane kanye nelizinga lokuhlukubeteka kwabomake nebantwana bemantombazana. Liphini Ndvunankhulu lithi kulomhlangano bahlonishwa kumele baphume nemasu lakhosile ekutimbandzakanya nalomgomo kubuketwe nemitsetfo yelive ukuthi igcine kangakanani etindzabeni tekulwa nekuhlukubeteka kwebantfu besifazane. Sithi le convention le sikawuhamba kanye nale mithetho yethu lesinayo nale constitution yakithi ukuthi silwe letindzaba letihlasele bomake bethu bantfwana bethu bemantombazane. Akusho lokhu ukuthi boba bekubabeka eceleni bantfwana bethu bebafana kubabeka eceleni, kepha nyalo sisabuke naba longathi bangama-victim kakhulu. Sithi sithandzana ize futhi ngekhanywe mbulawe fakwe ebhuthini ngibekwe emfuleni so uyatibuta ukuthi mbambamba umntfwana wentombazana uthathwa njengani. Prudence Ngwenya Director of the Women, Gender and Youth Directorate uthi kushacisa lugogo loku lokubonakala etindzabeni bantfu besifazane babulawa kabuhlungu futhi akusiko lapha eveni laseSwatini kuphela kepha emhlabeni wonke. Ema-headlines amaphepha the past few days ayashaqekisa, to be honest, and I've been looking at it and I've been asking myself I wonder ukuthi siyabuphi as Live. And of course, the truth is that it's not just Swaziland. It's a phenomenon that is spreading across the continent. But iyashaqekisa nayitolo ngibone nje ngisakhuluma ngibone ukuthi there was already something else. Kunamake lotholakala ebhuthini, and I'm asking myself ukuthi vele siphephe kangakanani as Live. But I'm also encouraged by seeing this room full because it also means there's commitment. It also means that we also value and the determination of Maswati to build a future where women and girls can live in dignity, safety and equality. Lo mhlangano ubheke ukuthi ungene elangeni lesithathu kusasa njengoba uqale elangeni layitolo. Kubika noNdobeko Dlamini etindzabeni teChannel eMaswati ezulwini. Kanti-ke ngesikhathi kwetfulwa ngalokusemthethweni tincwadzi tetikhalo taweke umthelo ehhotela le-Royal Villas, indvuna kulelitiko letemafa umhlonishwa Nell Raukenberg uthi leto tincwadzi titaba lusito lolukhulu ekuletseni tisombululo kito tindzaba temtshelo. Live lakangwane lithethe isinyathelo lesicathano lesibalulekile ekuqiniseni kwemithetho wetemthelo ngekuthulwa kwetincwadzi tembiko wetincumo letatsathwa libandla lendlulisela tikhalo ngetikhalo temthelo letandluliselwa kubo. Indvuna yelitiko letemafa umhlonishwa Raukenberg uthi le mibiko itawusita lababhadala umthelo emabhizinisi kanye nebemthetho ukuthi bacondzisise indlela umthetho wemthelo losebenta ngayo futhi ihambise embili bulungiswa nekuthi yente tikhalo temthelo tisheshe tisombululeke. By publishing these reports, the tribunal provides a transparent record of how revenue laws are interpreted. When taxpayers
and tax practitioners can read past rulings, it removes ambiguity. It creates a predictable environment where investors and local businesses can make decisions with confidence, knowing exactly how the law treats specific tax matters. This directly mirrors the tribunal's mission of issuing rulings worthy of public trust and confidence. Mengameli welibandla lekudlulisela tikhalo temthelo Mbuso Simelane uthi bekungelula kuhlanganisa lo mbiko njengoba bokhanza ukuthi labakhokha umthelo banendlela lehlukile labahumusha ngayo umthetho wemthelo. We have seen so many challenges. Some they relate to the interpretation of the tax laws, the way the taxpayers are looking at it and the way the tax collectors are looking at it. Commissioner General wenkapani legweleka umthelo Brighton Nkambule uthi le mibiko itawusita ukuthi ehlise lizinga lekungaboni ngaliso linye emkhatsini webatheli nemthelisi. Before the tribunal became operational, tax disputes could take many years to be resolved through the ordinary judicial processes. This created uncertainty for business and tax administration. Libandla lekudlulisela tikhalo temthelo i-Revenue Appeals Tribunal lasungulwa ngeminyaka wa-2022. Tikhalo lebese tindluliselwe kubo kule minyaka lemine tingu-44 bona bese basebentele tingu-36 kubika Ncedile Mamba ezulwini. Buy quality, buy it less. Kwangisida kakhulu kuta kulo mshini waka Greenwell lose Dairy Board Building. Wangikhombisa konke kugula lokungekhathi mina ngingakakuchazi. Ngangihlushwa timfinyezi nensinzi kakhulu. Imithi ngayithola khona, nyalo senge ngomcemane. Lengifuna kunichazela kona sive sakithi kwekuthi lo mshini lo wenda letimanga letinje ukukhombisa ekugula lonako wena ungakasho lutho utholakala la Dairy Board kuphela wawuthola sowungaphandle akusesiwo. Mbivani Biggest Bride 2026 seyifikile mhla ka-23 July Educational Day lapho abafundi badobe banema-Khoisan nama-Bushman kudoba ngo-50 emalangeni nje kuphela umfundi ngemgcibelo mhla ka-25 July sengilo lilanga lelikhulu le-Mbivani Biggest Bride lapho kudoba nemidlalo wesibhakela kuchuthelana tihlabane tabomake nabobabe. Bakhona abashaveleli basemaveni angaphandle kwakuleli kufaka ekhathi iSouth Africa neMozambique nebashaveleli bakuleli. Ikhona iCaspian imidlalo yebamphana. Inyama yona idobe ibekwe elahleni. 180 emalangeni ama-Alibert tickets, 200 emalangeni ededeni. Akhona ema-packages lahamba nekwekosa lingashona kuqala i-all night gig 6 to 6 akulalwa eMavuso Trade Center kaManzini. Mbivani Biggest Bride ilethelwa Mphilane Maswati abambisene ne-Mbiveni kanye neBaku Robertson.
Inyuvesi eSwatini Medical Christian University ikhiphe umbiko lophendvula imibuto lebuya kubetindzaba mayelana nemali leyasetjentiswa emkhosini webuganu wa-2026. Le nyuvesi ithi sinqumo sekuya kulo mkhosi asithathwanga ngumuntu munye kodwa sathathwa ngumkhandlu wenyuvesi lokunguwona ubuke kuthatha tinqumo. Noma Vice Chancellor Paul Young bekacale waphikisa ukuthi inyuvesi ingayi kulo mkhosi ngokwenkolo yakhe yobuKristu. Umkhandlu wabuyeketa lendzaba wasewuncuma ukuthi inyuvesi kufanele idlale indima yayo njengendlela yokuhlonipha amasiko kanye nemihambo yeMaswati. Lo mkhandlu wagcizelela ukuthi tinqumo tawo tiphakeme kunemibono yemuntu munye futhi wathi inyuvesi itawuchubeka nekukhutsata kubumbana kwesive, kuhlonipha amasiko kanye nekusebenzisana nato tonke tinhlangothi yeveni. Endzabeni yekusetjentiswa kwemali, inyuvesi iyachaza ukuthi yonke imali yasetjentiswa umsebenzi lesemtsetfweni kuphela, lokufaka ekhatsi indzawo yekulala nekudla kwetisebenti lebetiyomelela inyuvesi yemkhosini kanye nekutsengwa kwebugano njengengcenye yekulandzela amasiko yesive. Indzawo yekulala beyise Pixby Hotel lokuyinkampani yahulumende lokusho ukuthi imali yasebenta ngekhatsi kuhulumende. Le nyuvesi iqinisekisa kutinikela kwayo kusebenteni ngalokusebaleni, ngekwethembeka, ngebuholi lobuhle kanye nekuhlonipha amasiko nemihambo yelive. Umkhosi webugano ngumcimbi lobalulekile ekuhlonipheni imihambo, bunfu kanye nebunye besive. Futhi bakhuthata sive ukuthi sichubeke sivete imibuto lesinayo nganoma ngabe yini leyendeka enyuvesi. Siphinde senamukela amaswati lamahlangano okukhethekile semukela labo labasanza kusivulela ukalahleki ubukela tona tindzaba. Mbulo msakato sichubeka nato. Kanti ke belibhange le-FNB sebavulela igatsha lelisha eMbabane The New Mall. Kanti ke lelibhange libekeke tisebenti litawuletha lusito kiso sive buso nebuso. Livule ngomphathi welibhange le-FNB. Enhloso yokuqinisekisa ukuthi amakhasimende elibhange le-FNB ayalithola lesito ngendlela lisezingeni lelisetulu, libhange le-FNB selivulela igatsha leli-14 edolobheni eMbabane khona-ke New Mall. Kanti ke yavula leli gatsha ngokusemthethweni umphathi welibhange le-First National Bank Thokozani TK Dlamini uvotile ukuthi inhloso yabo lenkulu kuletha-ke lusito kuyo amakhasimende awo njengoba kubonakala ukuthi igatsha lelikhulu lithwele emadima ngenxa yokuthi bakuningi kwamakhastoma khona kuleli dolobha. Sicetha ukuphuma ku-30 year celebration sesingena 31. Namhla sivula branch number 14 wethu. Sibukile ukuthi la eMbabane still under the theme of help for everyone. Sibonile ukuthi i-demand ngathi seyiningi kakhulu for amakhasimende ethu ebranchini yethu corporate place. Sabona ukuthi ama-line sabamanzi kakhulu. Sase siyabuka as a team ukuthi no, kutawudzingeka ukuthi sivule lenye i-branch which is the one lesivulayo namhla la e-New Mall, digital branch yethu, and that will make sure ukuthi si-improve i-customer experience yamakhasimende ethu ukuthi makafika ngale corporate place akhanza line ati ukuthi there's another branch as well abangakiyo batothola usizo. Lusito litawutholakala kuleli gatsha kufaka ekhatsi kuvulwa kwama-accounts, kufakwe ticelo tekuboleka imali khona ebhange kanye nalolunye lusito lelidzinge khona ukuthi usito ngumuntu losebenta ngekhatsi ebhange. Ngikhemba lamavuso endzabeni temsakato eChina eMaswati nasidel Mnarime eMbabane. Maswati lamahle sibuka kule qhamuka kutemidlalo. Kanti ke imetamo yekuhlanganisa umndeni weMbabane Swallows uphelele emoyeni. Lokhu kulandzela kwekuthi le eMbabane Swallows FC belifuna ke kungena endlini kaGogo likhulumisane nebe-PTY Ltd. Kanti ke Zakhele Dlamini longummeli ukhulumisene nebemsakato wachaza ngalokwendekile. Bonke labantu labalwako noma ke labangevani but bayiMbabane Swallows. Manje ke kufana nekuthi kulwa abantu abemfadimo. Bekungumbono wami ukuthi maybe indlela le bangayi resolve lendzaba ibe lula ngokuthi
bahlangane babuke ukuthi bahlukene kuphi baphambana kuphi bakhona ukuresolve le issue masinyane than le etinkantolo ngoba nangibuka mina ekugcineni kwakhona lo lokutawusafarisha kuliwa kuchubeka kuliwa letinkantolo ngile club itself tawukhumbula nje yalo ukuthi kune full judgment lephumile emavikini aphelile lebeyifakiwe phambilini lephumile ke seyivele ikhona seyimile ishoni ke isho ukuthi longahambisani nayo kufuna ayiaphile le judgment so now aphila le judgment leyo safuna ke le matter yonke na appeal court and ku appeal court kunema matters lavela khona it might happen ukuthi le appeal ingangena eminyakeni lodako then the question is why lisesenjalo itabe ku black team lembabane swallows so that was my take but unfortunately lelinye libandla lona alikabi leli fisako noma ukuthi kuchubeke kuhlalwe phansi ku resolve le issue on a round table so ngaleso sizathu leso ke short ke lawo ma plans ema negotiations for settlement akaba saphumelele unfortunately ke I was the one lo cabanga ukuthi lokukhulumisana ngolo kunga resolve le issue masinyane so ngaleso sizathu leso kube sekuba khona lokuthi maybe angeke usa execute kahle nama duties akho as an attorney for the other party that when you were saying I don't see ngibona ukuthi lokungasida ngilokuthi sihlale phansi so sibe sesiyavumelana nale PTY lokuthi the best thing lokuthi njoba nangasebenzisa Swati nasesithi achujekwe nale ma issues etinkantolo kanti mina sengivanga ukuthi letinkantolo kumbe ngeke diside kulesimo lesikhona nyalo with this judgment lephumile 2 weeks ago so the best thing is to settle but kesigcina sivumelana lokuthi no for them is to go maybe and look for another attorney that may assist in them. Tindzaba kaTipheli Maswati Lamahle, tindzaba kaTipheli nina bakalazidze ngencaso sikhathi ngivumele ngitekhame khona lapho talomhla kusihlwa singakade phethi phambilini besibike ukuthi lizinyane lembube umntana ngoStiyanza lomhla uvakashela esibhedlela seGood Shepherd lapho efike wanikela khona ngetingubo livele kangwane litawubamba umhlangano lomkhulu wesifundza sakaSadak lapho kutawubukwa khona tindlela teqinisa lihlangothi lwemanti lahlobile kulesifundza ngemva kokuthi kulethwe tikhalo kubatheli noma ke tikhalo tabo batheli indvuna kuleli tiko letemafa yithi leto tikhalo litawuba sisombululo etindzabeni temthelo nayike umtheli ngaleto tiyagoca Maswati Lamahle sethembe busuku butawuba ngilobolo buhle ligama lami umlando wami ethola ngamisana nelithimba lebetindzaba nisale kahle